Kdo bi verjel, da bomo enkrat v Barceloni doživel celo dež. Baje ga niso imeli že ne vem koliko mesecev in danes, ko jaz pridem sem, tle pada dež. Takrat sem prišel zaradi Cupre. Danes Cupra predstavlja nov model, Terramar se imenuje. Ime je sicer po dirkališču, ampak lahko je pa rekel Terra kot zemlja oziroma kopno, pa Mar kot morje. Na to so tudi ponosni. Pa še ena zelo posebna stvar je tukaj, sponzor America's Cup so pri Cupri, kar pomeni, da so sponzor najstarejšega tekmovanja na svetu, če ne štejemo starih olimpijskih iger. Tole je pa ta nov avto. Drugače bomo to noro predstavitev pripravili kar v kinu IMAX. Hudo zgleda. Novinarji iz vsega sveta smo prišli sem in med drugim sem videl tudi slavnega igralca Daniela Brühla. On je namreč rojen v Barceloni. Tega nisem vedel. No, lej, saj sem že vse pripravil, tlele. Cupra je sicer doma v Barceloni, ampak Terramar se bo pa izdeloval v Győrju na Madžarskem, tam zraven Audijev. To pomeni, da bodo avtomobili še majčkeno bolj premium, kot so bili prej. Je pa Terramar zelo pomemben za znamko, ker bodo z njim baje dosegali število 500 000 prodanih avtomobilov na leto. Ja, zdaj so drugače v 6 letih, odkar znamka obstaja, prodali že 700 000 Cupr, kar je v bistvu za toliko mlado znamko izjemen uspeh. Še bolj se pa ponosim na to, da je več kot pol kupcev od drugih znamk, torej izven skupine Volkswagen, kar je dejansko zelo velik uspeh, zato ker očitno vsi prepoznajo v Cupri nekaj drugačnega kot recimo v Volkswagenu ali pa Audiju. Dizajn je pri Cupri vedno sledil čustvom, drugače pa tukaj na voljo 5 opcij za pogon, torej klasičen bencinski motor z notranjim izgorevanjem, potem mild hybrid, torej blagi hibrid ali pa plug-in hibrid, torej z veliko baterijo, s katero boš lahko prevozil celo več kot 100 km samo na elektriko. Pri tem avto bo standardno progresivno krmiljenje pa športno podvozje, ker so želeli poudariti te dinamične lastnosti, ki jih imajo načeloma vse Cupre. Noter bo pa 12 zvočnikov Sennheiser, tako da bo tudi lahko ropotali, če boste hoteli. Avto bo na nekaterih trgih na voljo že v začetku novembra, naročila pa že sprejemajo, tako da. No, to je ta posebna izvedenka America's Cup. 1337 primerkov bodo naredili, tako posebno barvo bo imela, črna platišča, pa poseben logotip America's Cup. Terramar is an additional model to the brand. This is why we think that will help us to boost volume. And we get a configuration also in the SUV segment that helps us to target different sub-segments inside the SUV. Well, I would say that is for a customer that wants to express their personality through the car also. And specifically, this car in the brand Cupra will play a key role also looking for those young families that need also the space of an SUV, but want to drive really in a different way, so transmitting all these emotions in the road. In the interior, we use this concept of focusing on the driver, and you can find, of course, a screen where you can operate the whole system in the interior of the car. Well, hopefully we get to this ambition of getting to the 500,000 units per year, and this will give us also a good base in order to transform also the brand into the electrification that for us is the future. This is why we are playing now, launching also the Cupra Tabascan this year, and in the forthcoming year the Cupra Raval, that will be a compact car of 4 meters, also in order to help us to develop this electrical world, of course, always with these emotions when you are driving. Drugače pa tole kar atraktiven SUV. 4,52 m je dolg, torej manjši od Taraka, večji od Formentorja. Tako lepo povezava ima spet med lučkami od zadaj. Tule je pa logo za America's Cup, za to posebno izdajo, kar sem jo prejle omenil. Tale lepa barva, mat, dobro izgleda.